Sholawat kemuliaan Nabi Muhammad Penunam alaihi wasallam. Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, salam alaik. Baik. Engkau mulia kekasih Allah, cahaya terang sepanjang masa, akhlak agung hiasan dunia, rahmat Allah untuk semesta. Syafaat di yaumil hisab. Dalam gelap kau penerang, penuntun kami ke jalan terang. Doa dan cinta kami lantang, rindu syafaat di yaumil hisab. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
pisan moco Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu eten ingkang luwe, kaping limo jikir wengi ingkang suwe, salah sijine sapa iso ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani.